mntakamkhulu. Yathi lana ndihlala ngicela phela iminyaka yakhamba. Kabili iminyaka mntwana. Yakhamba mntakamkhulu yenza ukuthi ubani uba impohla nje andiva kanzi. Uteka nini? Uthatha nini mntakamkhulu wena? Mna umdzala nyani phela ngoku uyafuna phela sesibona umchakathe ephithitela phaya. Uthena ndikubuta into okuyini. Moyi ndikuthembe kangaka kini nganje into onganibuta tona ukonbuta uba nteka nini unibuta imbuqa ayibona ngumuntu imbuqa njani uba kaloku ufuna ukutekile ndishona namakuxeshe phambi namane kubutile afuna umchakathe agijima phaya emabeleni ufuna kumubisile ngoku xa niteka mna nitekela bani wena okanye mna utekela wena ngoku kahle wena bekumele ukuba usowutekile ungenaphi ngiyangana kamkhulu ngiyangana ngoba kuphela ngoku thina siyahlela nawe kanjani wena ungena mfati moyi andikhambe kaloku sititha nawe ngizakusho umuntu andikhambe kaloku ukusheba ngizavele ndikwekheni ukusheba ndidakududlani ududleba moyi uthena la uthi koya ugagana etulu la kanti ulichwesa uba kanti uyachwesa uba moyi ndakusho umuntu khamba nyani ndidakusho umuntu khamba nyani khamba ngizavele ndikwekheni moyi kanti uyachwesa mntakamkhulu kuthena lo ukushela kumi bona moyi ungafuni ukuteka awukushela kumi moyi sidahlana abantu abangenabafati ukutheni